Ikimenyetso cya mbere mwakibonye ni ikimenyetso cy'imvura. Nta bantu mwajya muganira. Ejo imvura yaratonyanze mu bice bimwe na bimwe. Uyu munsi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda bavuze ko ahantu henshi amajyaruguru yose imvura iragwa, uburengerazuba bwose imvura iragwa, hanyuma intara y'amajyepfo uturere twa Nyamagabe na Nyaruguru, urumva aho ngaho haraza kugwa imvura. Nyaruguru yo n'urucabana. Urumva iki cyo tumaze kukimenyera ko rasumusiyo imvura iragwa ko byari nakose. Ubwo rero rutangiye bisobanura neza. No munsi ubukomeye cyane bifite aho bihuriye n'amabonekerwa yabaye. Ndagira ngo mbanze mpere kuri aya mabonekerwa yo ku itariki 2 z'ukwa kane 1982 aho Bikira Mariya yabonekeye Mariya Karara Mukangango. Rwose yagiye amutangariza byinshi cyane na Nataliya. Ariko mbibutsa ko atari amabonekerwa yonyine yabaye, ahubwo habaye amabonekerwa menshi. Murabyibuka Lourdes mu Bufaransa mu kinyejana cya 19 mu 1858 icyo gihe, i Fatima muri Portugal mu 1917 aho bita La Salette mu Bufaransa mu 1846 ni Bane mu Bubiligi mu 1933. Ubutumwa rero ndababwira nti nkuko Yezu Kristo atazanywe munsi no gucira abantu urubanza, aho ni muri Yohana, ni nako Bikira Mariya atazanywe no gucira abanyarwanda n'isi yose urubanza. Ibi Bikira Mariya ubwe yarabishimangiye abwira abo yabonekeye ko ari Yezu Kristo ari nawe bazarujyanwa munsi, bazamo munsi no kudufasha. Igihe cyose tuzanwa no kubavugurura no kubereka inzira itugana, mujye mwihatira gukurikiza ijambo ribaburira. Si iryo mbabwira ni umwana wanjye gusa, ahubwo n'iryo musoma mu bitabo bitagatifu naryo rirabareba. Si iryo babwira gusa n'umwana we, ahubwo n'iryo dusoma mu bitabo bitagatifu riratureba. N'umunsi rero ukomeye cyane, ubwo twizera ko biza kugenda neza. Ukarangira nsuza abantu banyera bifuriza umunsi mwiza, abantu batukurikira kumva ururimi rw'igikiga. Maria omuzeyire nitukushaba utushabire. Nuko mbisoje ngewe. Nitugusaba rwose tukwiragije mwamikazi wa Kiliziya udusabire. Ikimenyetso cya mbere mwakibonye ni ikimenyetso cy'imvura. Nta bantu mwajya muganira. Ejo imvura yaratonyanze mu bice bimwe na bimwe. Uyu munsi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda bavuze ko ahantu henshi amajyaruguru yose imvura iragwa, uburengerazuba bwose imvura iragwa, hanyuma intara y'amajyepfo uturere twa Nyamagabe na Nyaruguru, urumva aho ngaho haraza kugwa imvura. Nyaruguru yo n'urucabana. Urumva iki cyo tumaze kukimenyera ko rasumusiyo imvura iragwa ko byari nakose. Ubwo rero rutangiye bisobanura neza. No munsi ubukomeye cyane bifite aho bihuriye n'amabonekerwa yabaye. Ndagira ngo mbanze mpere kuri aya mabonekerwa yo ku itariki 2 z'ukwa kane 1982 aho Bikira Mariya yabonekeye Mariya Karara Mukangango. Rwose yagiye amutangariza byinshi cyane na Nataliya. Ariko mbibutsa ko atari amabonekerwa yonyine yabaye, ahubwo habaye amabonekerwa menshi. Murabyibuka Lourdes mu Bufaransa mu kinyejana cya 19 mu 1858 icyo gihe, i Fatima muri Portugal mu 1917 aho bita La Salette mu Bufaransa mu 1846 ni Bane mu Bubiligi mu 1933. Ubutumwa rero ndababwira nti nkuko Yezu Kristo atazanywe munsi no gucira abantu urubanza, aho ni muri Yohana, ni nako Bikira Mariya atazanywe no gucira abanyarwanda n'isi yose urubanza. Ibi Bikira Mariya ubwe yarabishimangiye abwira abo yabonekeye ko ari Yezu Kristo ari nawe bazarujyanwa munsi, bazamo munsi no kudufasha. Igihe cyose tuzanwa no kubavugurura no kubereka inzira itugana, mujye mwihatira gukurikiza ijambo ribaburira. Si iryo mbabwira ni umwana
wanjye gusa, ahubwo n'iryo musoma mu bitabo bitagatifu naryo rirabareba. Si iryo babwira gusa n'umwana we, ahubwo n'iryo dusoma mu bitabo bitagatifu riratureba. N'umunsi rero ukomeye cyane, ubwo twizera ko biza kugenda neza, ukarangira nsuza abantu banyera bifuriza umunsi mwiza, abantu badukurikira kumva ururimi rw'igikiga. Maria omuzeyire nitukushaba utushabire. Nuko mbisoje ngewe. Nitugusaba rwose tukwiragije, mwamikazi wa kiliziya udusabire.